Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na ovom kanalu. Moje ime je Đole, danas igramo World of Tanks. Kao što vidite ljudi, evo nas u garaži. Ovo su moji tankovi ovdje dole, kao što vidite. Imam ih 7, samo da im, 1, 3, 4, 5, 6. Polako. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tankova, dobro. Ovo je nemački tank, treći tir, zove se PZ KPFV 3 AUSF A. Nemam ni da izgovorim njegovo ime, on je treći tir i onako, mislim, loše. Ovo je Hecer, njega ubrajam jedan od jačih, tir 4, on je tank destroyer, a da, za ovog sam zaboravio da kažem, on je light tank. Ovo je ovdje tank destroyer, kao što vidite, pogledajte kakva mu je cev i top. Njega sam istražio dosta, samo imamo da li mogu možda još nešto. Ne mogu zato što nemam dovoljno experience-a i kad bi ovo istražio, on bi mi postao kao elitni tank. Dalje, ovo je Stag 3 AUSF G, to je najjači tank koji imam, on je 5. tir. Kao što vidite, specifikacija njegovog topa, ja ću ovo da zoomiram. Znači, 105. kalibar, 8 metaka po minutu, penetracija 64, 104 i 53, ovo 104 je sa zlatnim mecima ili ti ovim ovdje. Average damage 350, 350 i 410. I to je to, ovo ostalo nije ni bitno. Sad idemo dalje. Ovo je T-28, to je ruski tank, on je medium i mogu kažem da je odličan za te pare. Za taj nivo tir 4 on je super. Ovo je ruski tir 4 lovac, SU-85B. Ovo je najgluplji tank koji imam. Kao što vidite ima gepek. Evo ga ovdje. Šta voziš ovdje, prijatelju? Mleko. Ne vozi municiju. Dobro, dobro, ne diram te. Znači, tir 2 tank, on je artiljerac i redko kad ga koristim. Ovo je tir 3 tank, M3 Stuart, on je Amerikanac, kao što vidite. Ali je smešan. Ovo je tank s kojim ja sam odigrao najviše partije u ovoj igrici. Konvenanter, ali više mi se toliko ne sviđa, ali ponekad ga koristim. I ljudi, idemo da odigramo jednu bitku. Ajde da vidimo koji ćemo tank. Ajde idemo s ovim tir 5. I kupio sam ovu kao, nešto izgleda kao maskerno, idemo u battle. Mines, to je mapa, to jest rudnik. Sad ima jedno mjesto gdje možda se popustimo na brdo i da pucamo sve njih odatle ako se spawnujemo na jednoj strani. Ili ako smo na drugoj možda se sakrijemo u neko žbunje gore i da pucamo po njima. Da vidimo gdje smo. Ja nemam orijentaciju. Da vidimo. Gdje me je stavio? Da, nismo na toj strani gdje se penjemo, nažalost, ali pucat ćemo iz ovog žbunja ovdje, da nas protivnici ne bi vidjeli i da ne počnu da pucu po nama. Evo ovdje je naš tim. I koliko cevi imaš, prijatelju, ajde idi ti prvi. Kao što vidite, mi ćemo da stanemo ovdje iza žbunića. I sad ćemo čekamo neke tupandere. Evo ne moramo baš ovdje, imamo ovdje ovaj žbun. Ja volim da rušim. Ovdje. I sad ćemo čekamo i da pucamo. 1-0 za nas. Kao što vidite, slab vidik je za vamo, tako da mogu se pomerim ovdje. Da, kao što vidite, ovaj KV-1S je sad ovdje plav. To je zato što je on pucao naš tank i dobio je tu titulu. Šalim se. Ajde da pucamo, nećemo zlato, pucamo običnu municiju. Ovaj onda drugo će se da se igra sa mnom. On mene ne može da vidi, ali ja
Ne mogu ni njega. Zato što je tamo iza brda. I ova igra je dosadna ovako. Ali mi ćemo se pomerimo. Jer smo zloće. Da nas niko ne vidi. Ajde, samo do žbuna. I gađat ćemo normalno. Samo se skupi nišan. I skinuli su ga. Dobro. Da imamo da li ovdje možemo da... Desi. Daj. Vrati se. Dobro da do sad nisam pucao, pa me niko nije spotovao. I stojim iza žbuna. Pa je dobro. Ajde, ova igra je možda malo dosadna, ali šta da radimo. Da vidimo što se dešava ovamo. Ništa. Da li ja da krenem polako da siđem, a? Ili da čekam ovog T-34, a? Evo ga. Artiljerija ga sredila. Ovdje šta kaže? Sad mi možda krenemo polako. Ali sam nežan. A sad ćemo mi da vidimo što radi ovaj ovdje. Priđemo. Nas niko ne vidi. Ovdje kod ovih mojih drugara. I da overimo onog tamo čiku. Da mu kažemo baci 5. Jer smo mnogo prišli, nećemo. Što radi ovaj ovdje? On je nestao. A ne želim da trošim metke da pucam baš na slepo. Tako da idemo vamo. Znači nisam nikakav stručnjak za ovo, nemojte mene da uzimate za nekog proa. Jer to nisam. Sad ja ovdje mogu lako da umrem. Ali neću da umrem, jer se ja trudim. Čekaj sad pogodim ovog ovdje i ja sam ga trekovao, prijatelju. Znači trekovao sam ga kao što vidite, to je kad ga pogodite u gusenicu. Ovo ne možemo. A sad da artiljerija ne bi počela po nama da puca, to jest da nam kaže ćao, mi idemo vamo, da pobegnemo. I da vidimo što radi ovaj T-34. Onda s ovim našim G1 G1B. Evo ga je sredio, bravo. Sad ja moram se paziti iz tak četvorke, to što je on duplo jači tank od mene, a ti isto tier 5. Ovo sam dobio u kampanji, ja sam kampanju započeo, ali imam još dosta dok je završim. Sad ne znam da ćemo mi njima da kepamo bazu. Dobro. Mislim, fora s ovom igrom je da budeš strpljiv. A dobro. Ja sam mislio da ću se zapucam. Kao što vidite, ja sam strpljiv i čekam. I idem iza ovog. Ovdje, polako. Čekam da on nekog spotuje i onda ja krećem u akciju. Ja mogu provjerim. Ovako. Da ima. I da se vratim. Ajde. Ima na ovim tank destroyerima nešto su prespori, znači. Ali baš su prespori. Da li možemo da vidimo? Op. Je li to gospodin KV1? Kog mi nije važno ništa. On se zapalio i otišao je na neko mjesto. Šalim se, ubili su ga. Kao što ste vidjeli. Evo ga mali problemčić, ali njega su sredili. Sad ćemo mi da probamo da napravimo prvi frag danas. Ništa. Izađi tu. Gdje ćeš? Pa sad čekaj, ću ti gazda džok. Ajde, dođi. Hoću da napravim malo damage-a bar.
Igram sa TD-om, a 0 damage-a sam na. Ili jesam malo, kad sam ga trekao. Sad ćemo mi da uradimo proxy spot, to je kad priđete nekom na 15 metara, ali prvo ćemo mi da sredimo artiljeriju. Ne, on je daleko. Eno ga. Drugar. Dođi, drugar. Mi ćemo sad da pucamo nekako nosionac. Možda ga i pogodimo. Ne, on je mene sredio. Ja moram se sakrijem. Da me artiljerac u TD modu ne bi onom naninu. Ja ću ovdje sredim. Sad ću ja da mu priđem. Aha. Ajde. To si. Sad ću ti ja tebe, ti nemaš sad metak. A ja imam i sad ću ti kažem. Ćao. Evo kao što vidite napravili smo 1 kill. Totalna dominacija. Ja ne mogu da verujem kako sam sad izdominirao. Šalim se naravno. I kao što vidite dobili smo 8000 kredita i 714 experience-a. Što je super. Sad da vidimo šta imam sve na ovom tanku. Ovo. Nice, da vidimo da li nešto mogu da istražim. Mogu da kupim ovaj top, ali da vidimo specifika, karakteristike. Sad ću ja to vama da zoomiram. Kao što vidite, ovaj top ima bolju penetraciju, mislim bolju. Ne znam, ali pretpostavljam. Da, ovaj top što sad imam je bolji. I njega ćemo da koristimo. Sad idemo u garažu, igramo sa drugim tankom. Ajde sad da igramo sa mediumom, T28-icom. Idemo, battle. Da se izvinim što nije bilo klipova. Znači škola, bio sam bolestan. Da, ljudi, bio sam na Balkan Tube Festu, ali nisam bio u prilici da snimam vlog, to što je bilo baš lepo. Možda ću da snimim neke utiske, ali ne verujem. Ali bilo je baš lepo. Šta još mogu da vam kažem? Ništa, to je to. Da, facecama nema, telefon je prazan. Ja sam malo zaboravan. Šta da radim? Sad ja na ovoj mapi nikad nisam igrao. Sad ću da vidimo kuda će ostali, pa tu da ću idem i ja. Znači, evo, priznajem, nikada da nisam igrao. Evo ovdje, kao što vidite, sad ću ja da, ne mogu. Dole skroz ispod ovih listi igrača imate ovo MT2. Good hit se zove. Fire at least 6 shots to cause damage to enemy vehicle. Znači, šta treba da uradimo, to je za kampanju. Ajmo mi ovamo. To što dosta njih ide vamo. Ja baš ne znam mapu, tako da neću se odvajam. Ćemo lepo se zaštekamo iza nekog velikog, kao što je ovaj. No ja sam veći od njega, ali dobro. Nisam. Sad ja njega mogu lako da mu skinem. Ali neću, jer on iz mog tima. Znači, pobedili smo jednu, nisam iznubisao. Kao što bi znao. Evo ga. I... Evo ga. Napravili smo jedan pogodak, sad ćemo drugi. Uhal mu je pukla kupola, sina odletela 50 metara. Evo mu je kupola ovdje, vidite. Kupola baš. Evo ga tank! Evo je kupola. Ali dečko je vratno igrao skauta. Beži bre tamo. Imao si veliku cevetu. Da te pofalim. Sad ćemo mi da provjerimo. Evo ga. Penetracija. Nećemo ga čekati. Evo ga, ovaj sišao. Fuck, jebote, nisam ga vidio. Odakle ih. Idemo u garažu. Ajde.
Sine. S kim ćemo sad? Ajde igrat ćemo sa Covenanterom. Pošto onako, lepi tankić. Ajde. Evo ga, našli smo partiju. Tier 4 partija. Znači ovdje imamo dosta dobrih šansi da nešto lepo uradimo. Izvinjavam se. Znači, mi ćemo ovdje kod ovog kamena se zaštekamo. I kada ćemo posle, mislim, mogu i sad. Vidite ovdje ovaj žbun, gdje mi je nišan. Tu se štekam kad igram sa lovcem, a ovdje kad igram sa ovako ovim mediumom i light tankom koji može da okreće kupolu. Zato što ovdje treba stanu lovci, a kad sam ja lovac, trčim da se ovdje zaštekam. Sad kakav top imam na ovom tanku, sad ćete da vidite. Ja kliknem jedan, on pukne 2 metka. Sad ovako da bi reloadovao, mada mogu se samo sad da kliknem. Ali dobro, ko me puca bre? Kao što vidite, ovo je super ovdje. Još imamo i žbun, ako niko neće, ja ću stanem u žbun i ovako se okrenem. Sad samo čekamo. Ovi mali će idu tamo. Dobro, attention, okej. Nek ide neko tamo. Kao što vidite, evo ga ovaj Keho. Da ćemo njega ovdje se čekamo. Ili ovoga ovdje, gospodine. I omašao sam ga. I kad pucam, ja se povučem ovdje. Ovako, zato što sam onda velik kuće, 15 metara oko mene se pojavi vidokrug. Op. Ništa, omašio sam ga. Ja mogu jaču municiju, valjda, ako nisam istrošio. Ajde, dođi. Slepac, nestane. Moram da izviram više. Sad je vrlo teško da ja njega pogodim, to što je moj top neprecizan. Za sljedeću partiju ću da ga zamenim. Ajde. Ubili ste, super. Znači, sad mi možemo malo ovako idemo napred. Tu. Evo im je baza i sad ja mogu da puknem ovdje i da pogodim nekog. Što je neglutlje. Eno ga onaj tamo, drugar. I mi isti tank ko ja. Mi ćemo da reloadamo. I polako. Ne mora krećemo tamo. Eno ga tamo T80. Tebi ćemo. Brljavče jedan. Ne mogu ništa, sad ćemo ovog ovdje. Daj pogodi! Neću više koristiti nikad. Prebaci, evo ga, sad ću uzeti druge metke. Aj sad. Da li imamo... A njemu samo kupola viri, zbog toga ne mogu ni da ga pogodim. Bem ti sunce. Idemo polako dole. Da im pomognemo, a možemo da se družimo s ovim ovdje. Ništa. Idemo napred. Bem ti mamicu, tu si. Ušto je vrlja ovaj top, nerviran užasno. Neću vidjeti. Više ovog tanka nećete da vidjet ćete ovdje. To što je stranje. Samo istroši metke bez veze. Nije ni za šta.
tako vam kažem, da sam prestao više da koristim ovaj tank. I ovaj top sam kupio samo da bi ono kao istražio sljedeći tank. A sad ćemo mi da gledamo polako napred. Ili nećemo. Zato što će ova Matilda od ovamo da me nauči nešto. I ona je sad tu najdužno. Mi ćemo sad prilike tu da pucamo. Da li možete pogledati? Možete. Pošto su meci sad skupi ko bogaca. Mi će vrnemo nove. Evo ovako. Mnogo sam metak istrošio, a 0 damage-a sam nanao, znači katastrofa. Sad ću da idem ovako na nju, pa ona će da me pukne. Što bi ja i teo. Ona je posljednji tank. I naneće i damage, ko malo pre. Tamo si. Mala, dođi. 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 Dođi, pa dođi. Ajde, op. Vidite, ovo ništa ne radi, sad ću... Ovaj tank je sranje. Glupost. 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 Viktore, šta smo dobili? Congratulations competition. Dobili smo ove stvari, super. Model research, sad ćemo staviti neki drugi top. Zato što je ovaj... kata sranje. Moram tako da se izrazim. Koliko imam para? Imam para. Sad neki normalan top da stavimo. Ovako. I sad da vidimo, ovo zlato košta mnogo. Ali ajde sad mi da odigramo s ovim malim. Mislim malim, on je veliki. Jednu partiju. Znači, ali sad ćemo da puknemo. Da možda i nećemo. Lepo sam sad ovo krenuo da igram. Umro sam samo jednom od 3 partije. Pa dobro, nije toliko nešto. Ajde. Znači imamo 750 metkova. Imam puca Rafal. Ovo je mapa koja se zove Ensk. Ajde malo ovu mini mapu nećemo da... Ne. Ovako. Ovako ćemo. A sad vidite kako puca. Da vidite foru u podešavanju. Settings. I kad stavite ovo. Idete apply, ok, da vidite sad kad dođete u ovaj mod, da vidite kako puca. Sve se trese ovako. Šta znam, neki to vole, neki ne. Ajde, ja ću sad to da koristim. Mali tu si, ne vidite. Vidim ti sunce. Ću ti pokažem nešto. Da ga naučimo. Dođi vam. I evo majko, evo ovaj tier 5 S85. To je sad mene da uveri prvog. Ali ja sam pametan. Što se zastekam ovako. Ovdje za svih ovih gromada. Jer malo ovdje. Kažem, čao. Sunce. Dobro sam prošao. Ako, cepa! Ti si me cepio. Nije mi drago. Vrći su garažu. Ajde. Šta da uzmemo sad?
ajmo jednu partiju da odigramo ćemo s njim. Ajde, samo što nemam ovdje small repair kit. Da, slušajte ispalu. Kao što vidite imam 94 small repair kita. To je zato što sam, umjesto da kupim 10, ja sam kupio 150. Ne, 110. I spucao sam puno para. I onda sam bio pukao i tako dalje, tako dalje. Idemo da odigramo jednu partiju s njim. A daj što bre tier 5 stalno bre. Što bože bre, što bre. Što me nekad ne patim uniži tier. Uvijek više neki. Zašto? Šta znam? Da, ljudi, u sljedećoj epizodi bota igraću sa nekim drugarima ili drugom. Vidjet ćemo. Ono u Platunu ili vod, kako to ide na srpskom. Evo ga, ima T28. Garant. Galangda, sad ću imamo. Galangda. Jeste T28. Evo vidite, ovi su ovdje u Platunu. Njih trojica. Igraju zajedno. Tako da donekle je i pametno da idem iza njih. Znači da vidimo koji tier oni imaju. 4-3-4, sad ćemo samo da ih nađemo. Gde je Rex? Gde si Rex? Dok mi tražimo Rexa, ovdje su već protivnici došli. I mi ćemo sada krenućemo u akciju. Ali iz potaje, jer smo prave zloće. Zloće, ne idemo mi vamo. Ovo im nije dobro što su svi stali ondje. Kako nisam navikao na ovo kad se drama, ali dobro. Navići ću se. Sad možda idemo i gore. A šta znam? Ajde idemo gore, da. Gore sam bezbedniji nekako. Da vidiš, ovaj sad ovdje silazi i ja ću lepo da ga sačekam. Ovdje da mu nešto kažem. A? Šta je mislite? Ajde mi da popričamo s ovim ovdje gospodinom koji se sad penju uz brdo, a ovi moji gore ga čekaju. On se grdno zeznuo, sad nema gde. Jadan, vidi ga Mica. Da. Ubismo ga kozica. Dobro. Imamo namet damage. Sad ovaj traktor treba da izađe uz brdo. Ajde traktore. Ajde. Zabagao sam. Mislim zabagao, nek se zezam. Tu je bio tank. Da sam sad kod ovih ovdje što su Platunu? Jesam, znači došao sam kod njih. Znači nisam imao pojma da su ovdje. I to je donekle dobro. Sad mi će stanemo ovdje. Ovaj mali igra skauta, nije neki igra. Idi tamo, ako mali. Ajde, sad će oni tebe dobiju. Znači sam rekao. A mi ćemo sad ovdje se okrenemo polako. Ovaj ide tamo. Jer je glup. A ja ne znam da li onda bežim. Što vidim da će da mi neko ovdje odere pip. Dobro. Šalim se malo. Sad ćemo mi da zauzmemo ovdje ovu poziciju. Gdje možda ih vidimo sve. Oni baš nas i ne vide. Gde je to beše? Ondje. Da. Sad ako moji drugari idu tamo njih da probiju, ja ću ovdje da se nabijam u rupu. I da malo porazgovaram s ovim tankovima što su dole. Što mogu da ih ugledam. Ja ću idemo da pomognemo njima. Ajde im pomognemo. Da ne budemo baš neki tamo.
na čor, oni će srediti Bishopa. A ja sad ovdje njih vidim. Onda mogu da ih pucam. E da, nisam rekao da sam ja u klanu. Imam klan. Mislim, nije moj klan. Naravno. Nemam 2500 golda da bi napravio klan. Sad ovaj ovdje meni možda pucaju na genju ovdje. Tako da ja idem pozadi. Da me ovaj čika ovdje ne bi naučio nešto. Što? Jer ne. Biće budemo muško. Idemo dole se zabodem u njega. U KV1, a? Ja, ne, čekam ga ovdje. Oooo, mama! Mama, puca me čika. Mama, puca me ovaj čika, zloća. Će mi njega trebati. Bacimo se. Aha, kako ćeš sad da mi gađaš? Čekaj smrad. Ću da provjerim i da počnem da pucam po tebi. I nećeš da pukneš onda mene. A tebe i moji nikad neće ubiti. E sad ću baš da gledam da li će te sredi. Doći će ti moji glavi, gdje ćeš sad? Tako bre, smradino. Idemo u garažu. Ponovo smo pobedili, znači totalna dominacija. Ja nisam noob. Dobro. Tako. Ajde da igramo još koju. Da li igramo još jednu s njim? Neću. Kog tanka vam nisam pokazao? Hecer. Znači, moj omiljeni tank. Ne znam zašto. Ali jedan od mojih omiljenih. Ne, što sam ušao ovdje. Šta da, vidi ovo. Koliko sam pobedio i šta i kako. Znači imam 46% pobjeda. 504 bitke. I tu možda vidite sve ostalo. Statistike. A 18% preživljenih partija. Eto, šta da vam kažem. Koliko sam ja pro. Ljudi obično imaju po 30. Eto. Šalim se. Ne, istina. Idemo u garažu. Znači, evo nas ovdje na ovom Heceru. Da li sam više? Jesam, dobro. Da vidite specifikacije topa. Zoomirat ću ovo. Kao što vidite, 350, 410 average damage. Average damage. I penetracija 64, 104 i 53. Tako da, idemo da betlamo. S njim, samo da ti 4 partija. Dobre. To još ova mapa. Znači super ćemo sada prođemo. Možda ćemo i čak i 2-3 kila. Znači maksimum koliko sam ja ovih kilova ili fragova napravio je 4. Ako vi igrate bot koliko ste fragova napravili najviše, napišite dole u komentaru. Znači ja 4. Koliko ste vi? I da vam se sviđa ovo što snimam? Da. Znači snimam u 1080p kao što vidite. I da vam se to sviđa. Trebalo bi da vam se sviđa. A sad ako vam se ne sviđa, to je vaš problem. I vi ste bezobrazni ako vam se ne sviđa u 1080p. Mada realni 725, dovoljno dobro. Sad s ovom grafičkom mogu da snimam ovako malo bolje igrice. Na većim podešavanjima i većoj rezoluciji. Ajmo traktorom. Brum. Evo ga. T27, on je ovdje se sakrio iza brda. Evo ga, penje se.
PZ3A, njega su sredili. Evo ga ovaj ovdje, sad ćemo mi njega, da? Kažemo ćao. Hop. Nema metak. 8 sekundi reload, fuck. I nervira me ova dynamic camera. Ajde. Okej. A sad može da igramo lepo. Čekam tebe tu. Ja sam snajperista. Kao oni snajperisti kad čekaju. Gde je ovaj headset? Si nam bio isti kao ja. Ili da siđem ili da ne siđem. Neću siđem. Da li ovog lika ovdje možda spotujemo? Ne možemo. A sad ću ovdje izleti. Ajde, ubiti njega tamo i zati ti ovdje malo. Ajde. Ajde se. Ovo ovdje sad je zanimljiv. A daj, vrati se. A vrati se, druže. Daj, ja rečem, pravimo 2-3 fraga, ono ne napravi ni jedan, beži dan, ajde. Nisam se zlomio, nisam. Opa. Sad ćemo mi ponovo da igramo ovako kao zloće. Da čekamo njega da izađe. Ali polako idemo na gore. Ovdje, ali ipak žbunić glavu čuva. A sad ovo nije dobro što sam gore drvo. A kad već jesam. Prebacujemo na zlato. Tu je headset. Sad bi ja izašao gore, nego imam 100 godina reload. I mnogo je spor. Pa ne smijem. Ali idemo ovamo. Lagano. I sad njega mi može već da pucamo. Njega je artiljerija overila, a neko je i nas izgleda overio, boga mi. Kome je truck hit? Daj! Ne! Sredi ga bre! Ne! Umrli smo! Žalim se, ajde brš. Nube jedan. Nube jedan, kažem sam sebi. Šta sam ja držim? Da vidite na kojim podešavanjem igram, ajde. Znači kao što vidite 1080p, 16:9 i ovdje ovako. Ali sam vam pokazao, svaka mi čas. I ajde da igramo s ovim i da onda završimo. Lepo tier 4. Nisam vam to pokazao, ali dobro. Da vam pokažem. Evo ga. The Big Hunting Destroy an Enemy Heavy Tank. Mogu samo da sanjam o tome i da napravim 1000 damage-a. Brate. Kako to da radim? Nekako. Dobro, malo sam se sad šalio. Da, ovaj traktor. Ovo je moj traktor. Da, ali imate tier 1 tank koji se zove traktor, ako niste znali. Znači, piše mu Tradstor. Smijalo, ovac nije dobro da ovo radim. To sam radio.
Sad ja vidim da će ovaj moj prijatelj da strada. Ja ću sad ovdje ovako da izađem, da provjerim. Beži. Pa neki zvijeri neko. A daj majmune glupi! Konji. I sad ovaj nema pojma da ću ja gađem. I evo ga. A sad je on mene video i ja idem da se sakrijem. Evo kako, stoj tu, stoj. Ja ću samo šamarati udarim kad budem pucao, ali dobro. Provjeri. Op, spotovan sam. Znači, čim vam izađe ovo gore da vas spotu, ili još bolje ako imate onaj Sixth Sense, da vam izađe lampica, odmah beži. Znači, odmah bežite, nema šta da čekate. Ja ne mislim kad mi to izađe, ne mislim šta ću da radim, odmah znam. Op, šta je ovo? Leđa, sad ćemo da pokažemo, ne! I evo, iznubovao sam na kraju. Ali dobro. Kakav vas? Nije bitno. I eto ljudi, to je bilo to. Hvala svima što ste gledali ovaj klip. Vidimo se u sljedećem. Ćao! On the road with the pedal to the metal, I'm a rebel when I'm running this track, get the memo, check my ammo, always get it live, G is on the slide, I got something on the side, no lie, I'll be running when I rise, always gonna fly, keep it bumping from the sky, if you wanna spaz on a beat, go do it, if you've been asleep, show knees how I blew it, y'all better be ready when that hook come round, if you're trying to get up, then you better get down, yeah, if you're trying to get up, then you better get down. Everybody get up, if you wanna get down. When they ask, say up. We gon' run this town.